Yes, Minister. Honestly, to the Minister, I'm not putting the best TV on TV, the guys in TV. So, right? The sharp na. Ndiyakuthanda nam ngicela ubuza about igame yena namhlanje nifumana i-red card. Ngena sikhathi nifumana i-red card, what was happening in your heart? Oh, bendikhathazekile mntase bendikhathazekile because ndize ndinethemba uba siyawina. Oh, bese lokukhuphela umsindo wenu chips. Yeah. So what will you say is the problem enibethileyo namhlanje? Just two or one problem okhona. If ever besifake ubani, if ever besithe, if ever na free kick besikorile. Yesingeni. You feel like just khona into bingekho right. Yeah, ikhona nje into erongo namhlanje yazi khona. Okanye Pirates ifike early yafafaza. Yayibo nathi sifike late kasifumane chance oyibukela kahle. Igame. Oh, okay, sure. So you said uphuma kwe Stellenbosch okanye ekhaya mnandi? Ephali ne. Okay, what message do you have to your friends at Stellenbosch? Yo, into message endinayo for Stellenbosch ba mabaqiniseke man, mabaqiniseke mntasekhaya mabaqiniseke. And then basidisappointile kha basihoye after i-game sava kabuhlungu bavele bashiya njalo yabo. So yeah. Abantu bakaloba balothe zigiants ethu zaSoweto back to back. But kaloku ayithi loo nto masingahoyo. Ayi masihoyo suka kubo. Emotional. Batyiwe manje. Yeah, it's fine wethu, it's fine. Sizawina. Sizawina ne? Next time sizawina. I sure. What message on YouTube to the fans zeStellenbosch all over? Benzothi mabangakhathazeki. Yonke into izawuba right, yonke into inexesha layo mos. Siyakuthanda kakhulu inkosi ke. Shabu baby. Oh, uthe ewe kubo mali.